الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Barcha alimlarni, kishilarni ham jinlarni, barcha jonli ham jonsiz maxluqlarni, ko'klarni va yerlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turish Robbimiz Allohga barcha maqtov ulug'lovlarimiz, shukr rahmatlarimiz erishib tursa edi. Va hamda ushbu juma kunini ulug'lab, Alloh taolaning rizolig'iga umid etib, Alloh taolaga ixlos ko'ngillarimiz bilan juma namozini o'qiyim deb ushbu muborak bino Alloh yurti masjidlarga yig'ilishgan mu'min musulmon qardoshlarim, Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizning ushbu dunyoda bandashilik bilan bilib ham bilmisha qilgan zo'r ham kichik gunoh xatolarimizni, yolg'ishliklarimizni, kamchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yarlaqasa g'afur qilsa edi. Ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxirgi payg'ambar suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga erishsa edi. Endi bugünkü juma namozida sizin bilan shunday bir sifat turida so'rashib ketasim keladi. Bu sifat ana ko'z bilan ko'rib bo'lmay, qo'l bilan qopshab qarab bo'lmay, tutib qarab bo'lmay, esnab qarab, ta'min totib qarab bo'lmay turgan bir sifat. Bu da bo'lsa ixloslik. Lekin u bizning ko'rinmasa-da, ko'zga ko'rina turgan bo'lmasa, tutib qaray turgan bo'lmasa-da, bizning turmushimizda degerekte ahiretimiz için bir kerakli bo'lgan sifat. Ondan başka bu dünyada belki umuşqa erişip buladır. Bu sifattan başka. Lakin ahiret turmuşunda bütün işlenen işlerimiz yokka çıkacak eğer de ihlastan işlenilmegen olsa. Kılgan hoşlarımız da eğer de don kazanım için tülegen zekatlarımız da, kılgan hoşlarımız da, kişi kursun için namaz okugan namazlarımız da kişi kursun için gine bulsa, tutkan rozalarımız bilen de kişilerge maqtanıp bersek, men roza tuttum bu yıl deyip, bizim de birisinin de faydası ahiretke kalma yaşar. Bu turmuşta faydası bulsa da ahirette elde bu yokka şaşar. Bunun turda elbette hadislerde bir hesap ko'p, ayeti kerimlerde Allah Teala'ga ihlaslık turunda. Şu an kadar biz namaz okugan vakitte da, her vakitte da roza tutgan vaqtda da niyetimizni niyetlagan vaqtda ya Rabbim Allah o'zining rizoligi uchun deb aytamiz. Mana bunga endi ixtibar bilan qarorga kerak. Ya'ni bularga avtomat ravishindagina ya Rabbim Allah o'zining rizoligi uchun shulay deb gina tugul, endi ya Rabbim Allah deb chin ko'ngildan, ixlos ko'ngildan o'sha niyetimizni tuzuklantirib, Allah rizoligi uchun ishlarga kirishishga kerak. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. صدق الله العظيم. Yani Allah'a ibadet kılırga, Allah Teala'ga bir Allah Teala'ga gene ihlas umuldan ibadet kılırga emir etildi. Bu bizim El-Beyyine suresi. El-Beyyine suresinin 5. ayeti. Bunda da göre biz ihlastan, ihlas ko'ngil bilan, avtomat ravishda da tugul, endi ihlas ko'ngildan. Hamida mana oyatlar tag'in bor, lekin shuning bilan oyatlarni
Җитеп торыр хәзер инде Коръәни хәдисләрне карап китербез. Сөйкле Пәйгамбәребез әйткән, бу безнең Муслим хәдисләр җыентыгында тапшырыла торган хәдис: "Ман шаһида ан ла илаһа илляллаһ ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуһу мухлисан дахала аль-җаннah." Ягъни кем Аллаһ Тәгалә "Ман шаһида ан ла илаһа илляллаһ" Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ, һәм Мухаммад аның расулы һәм улы һәм расулы дип ихлас күңелдән шаһидлек бирсә, ул кеше җәннәткә эләгәчәк диде сөйкле Пәйгамбәребез Муслим хәдисләр җыентыгында тапшырыла. Һәм инде бер хәдистә, Муслим хәдисләр җыентыгында шундый бер зур гына хәдис тапшырыла. Анда 3 төркем кеше турында сөйләнелә. Беренчесе Аллаһ Тәгалә юлында шаһид булган. Икенчесе Аллаһ Тәгалә юлында гыйлем алган, динне өйрәнгән, кешеләргә тараткан. Өченчесе бай булган, һәм шушы байлыгын инде кешеләргә тарата торган булган. Һәм кыямәт көнендә менә шушылардан хисап алынган вакытта беренчесенә инде, ягъни шаһид булып киткән кеше, ягъни Аллаһ Тәгалә юлында, Аллаһ Тәгаләнең дине өчен көрәшкән кешедән сораганнан соң, син минем өчен нәрсә эшләдең дип сораганнан соң, ул инде әйтәчәк, әлбәттә, я Раббым Алла, мин синең өчен шушы дин юлында көрәштем дип әйтәчәк. Һәм инде шул вакытта Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, син кешеләр күрсен өчен, кешеләр кара нинди батыр кеше бу дип әйтсеннәр өчен көрәштең дип әйтәчәк, һәм инде аның урыны җәһәннәмдә булачак. Һәм инде икенчесе гыйлем өйрәнгән кеше турында, гыйлем өйрәнгән һәм кешеләргә тараткан, шушы гыйлемне өйрәткән кеше турында да хәбәр ителә. Бу кешедән сораганнан соң инде кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә, син минем ризалыгым өчен нәрсә эшләдең дип сораганнан соң, ул кеше әйтәчәк, я Раббым Алла, мин синең ризалыгың өчен Коръәнне өйрәндем һәм аны башкаларга өйрәттем, динне өйрәттем дип әйтәчәк. Һәм шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә шулай ук беренчесе шикелле, син аны минем ризалыгым өчен эшләмәдең, кешеләр кара нинди галим бу, кара ничек Коръәнне матур итеп укый бу дип әйтсеннәр өчен эшләдең дип әйтер һәм җәһәннәмгә ыргытылыр. Һәм инде өченчесе дә Аллаһ шул бай, үзенең байлыгын Аллаһ Тәгалә юлында, дин юлында сарыф иткән кешедән дә сораячаклар. Син минем ризалыгым өчен сораячак Аллаһ Тәгалә, син минем ризалыгым өчен нәрсә эшләдең соң дигәч, ул инде я Раббым Алла, мин синең ризалыгың өчен бөтен байлыгымны, бөтен мөмкинчелекне кулланып, шушы байлыгымны синең юлыңда сарыф итәргә тырыштым дигәннән соң, монысына да Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, син аны минем ризалыгым өчен эшләмәдең дип, һәм инде шуннан соң җәһәннәмгә ыргытылачак дип хәбәр ителә Муслим хәдисләр җыентыгында. Шуңа күрә бу инде безнең менә бу куркып калсын өчен түгел, әлбәттә бу хәдис киресенчә тагын бер кат үзебезнең күңелебезгә әйләнеп карасыннар өчен. Шуннан да бөтен гамәлләребезне, нинди гамәл эшләсәк тә, без аны кем ризалыгы өчен эшлибез. Ихластан эшлибезме, юкмы? Моның өчен инде мин үзем шундый киңәш итәсем килә. Көн сайын 5 минут булсын, 10 минут булсын, тыныч кына бер урында утырып, үзеңнең уй-фикерләреңне тәртипкә китерү практикасы. Ягъни бер почмакка барып утырасың да, тыныч кына бер караңгы бер бүлмәгәме, тыныч булган бер бүлмәгә, кайда сине берсе дә борчымый, кайда сине берсе дә шалтыратмый, берсе дә комачауламый, шул бүлмәгә барып утырасың да, һәм инде үзеңнең уйларыңны, фикерләреңне, ниятләреңне, ихласлыкларыңны тәртипкә китерәсең. Менә бүген шушы эшләгән эшләремне кем өчен эшләдем? Иртәгә шундый эшләр эшләргә телим, кем өчен эшлим, нәрсә өчен эшлим мин аны дигән уй-фикерләр белән 5-10 минут уйланып торсаң көн сайын, моның файдасы булмыйча калмый. Шуңа күрә менә бу инде безнең динебездә булган ихласлык. Һәм инде әгәр дә без ихлас күңелдән ниндидер эш эшләсәк, әз булса да ул иншалла зур дәрәҗәләргә күтәрә торган гамәл булырга мөмкин. Сөйкле Пәйгамбәребез әйтте: "Ухлис динәкә якфикәл калилу минәл амали." Ягъни динеңдә ихлас бул, аз гамәлең дә җитәрлек булыр дигән. Монда инде әлбәттә әгәр дә зур гамәлләр кылсаң, һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булса, монысы да тагын да зур дәрәҗәләр әлбәттә. Ләкин ихлас күңелдән кылынган
az gına amel bulsa da hatta ansa da kabul itiler. En mühimi mana shu ixloslik. Hamda shu ixloslik bo'lsin uchun biz narsa ishlarga tegishmiz. Birinchisini aytdik, mana shu o'zimning bir kengashimni berdim. Ikkinchisi albatta zikr qilib. Zikr qilib bizning ko'ngillarimizni yumshatadi. Shunga ko'ra kun sayin o'zimizga nimadir bir turkum zikr qilib ravushlarin kun ko'rishimizga kiritsak yaxshi bo'lar edi. Hamda uchinchisi albatta Alloh taolaning dinini o'rganim, Alloh taolani yaqinlanroq o'rganim. Chunki agarda Alloh taolani shin ko'ngilda bizdan ishonsak, biz butun amallarimizni Alloh taolaga oxirat kunina, jannatning jahannamning borlig'ini shin ko'nglimizdan ishonib turgan bo'lsak, bu bizning ixlosligimizni orttirashar inshaalloh. Hatta hadis Jibril deb ataladigan hadisda bilamiz, ya Muhammad akhbirni anil ihsan deb so'ragach, ya Muhammad nasal ihson deb so'ragandan so'ng sevgili payg'ambarimiz javob aytdi: al ihsanu an ta'budu Alloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya'ni ihson tushunchasi shunday. Ama shunday anlatma bergan bo'lar, an ta'budu Alloha ka'annaka tarahu. An ta'budu Alloha, ya'ni Alloh taolaga shunday ravishli ibodat qiluvim ka'annaka tarahu. Sen ana ko'rib turgan kabi. Ya'ni Alloh taolaga namoz o'qigan vaqtda, ro'zamizni tutgan vaqtda, yana biz Alloh taolani ko'rib turamiz. Shu ravishli ibodat qilib. Ammo nima uchun albatta ana yaqinlanib o'rganishga kerak. Ana sifatlarini, onun büyüklüğün, onun isimlerin, onun dinin yakınlanarak öğrensek, biz onu ko'rgan kabi o'zimizdan his etashakmiz. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Haqiqatda sen onu ko'rmasang da Alloh taolo seni ko'rib tura ekanini anglaving deb aytdi sevgili payg'ambarimiz. Hamda iblis mal'un shunday bir va'da bergan Alloh taolaga bu bizning Qur'oni Karimda topshirilar. Bismillahirrohmanirrohim. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. Yani iblis aytdi, Rabbim g'izzatim, ya'ni buyukligim bilan ant etib aytam, ixlos qullarımdan boshqa hech cheksiz butun kishini yo'ldan azdıracakman. Demak, bizga mana agarda ixlosligimiz bo'lmasa, Alloh taolo biz Alloh saqlasin shu yo'ldan azınırgan, ya'ni adashirgan mumkin biz Alloh saqlasin. Shunga ko'ra Alloh taolaga ixlos bo'lsak, shayton bizni endi iblis mal'un shu to'g'ri yo'ldan, islom yo'lidan, din yo'lidan adashtıra almayacak. Şuna göre Allah Teala nasip etsin her birimizge de şu dünyada yaşayan vakitte bütün nindi amellerini kılsak da, gıybedet bulsa da, hatta gün kuruş nindidir amel bulsa da, yarıtırgan aşağı işi mesela yoklav, bunların da Allah Teala rizalığı için işlesek, bunda niyetim Allah rizalığı için bulsa, Allah da gıybedetten iseplenip, ecir savaplarga layık olacak. Şuna göre Nedigina amel qilsak da, zo'r bo'lsin, kichkina bo'lsin, eng muhimi, eng og'iri, eng muhimi u da bo'lsa, shu niyatlarimizni, ixlosliklarimizni qo'lda tutib, ana kontrolda tutib. Alloh taolo har birimizga nasib etsin, shu niyatlarimiz chin ko'ngildan bor etib, Alloh rizolig'i uchungina bo'lib, qilgan izgi amallarimiz qabullardan bo'lib, Alloh taolaning suyukli bandalari jumlasidan bo'lib, dunyo ham oxirat baxt saodatlarına, boyliqlarına, mulluqlarına, ne'matlarına, barakatlarına, yeminliklarına, ushlarına, abigrek de Alloh taolaning rizalığına erishirga har barchalarimizga da nasiblardan bo'lsin. Amin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim, al jawadul karim, al aliyyul azim, as-sami'ud du'a.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون.